Man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dah. Timbang ribu. Lih dan Bukit Safa benar dah baca doanya menghadap katanya kepada Kaabah tadi. Baca doa dong. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar ala ma hadana walhamdulillahi ala ma aulana. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hadzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Baru datang ni. Nyai kodong ni dulu. Lagi ini ikut juga kami juga. Nyo sang menyalong kalan lokasi nyo awal api doa dengan roh dia nama Allah. Nyo be dah. Nyo kan. Api doa yo. Kah. Nyo doa mungkin anak api dah baca. Urang agam watetro nyo tangga baju lampu hijau. Yang butuh nyo lampu hijau. Antara dua pilar hijau gitu. Arti lampu hijau menundung na. Uraga watetro benang sunat dather ulinang baik. Kapan lagi ide mono? Uragam ide sunat pejaro ulinang baik. Ina uragam sunat mono. Nah. Katro udah sampai mana? Ulinang baik. Katro sampai mana gitu? Ya dah mulai itu. Kalian mulai tak ini letak raun ini. Memang harus belajar. Berano mukau mukau, itu ada ide harangan dia pun mukau. Saya letak apa warah ini. Apa warah aja. Yang dari ini rano, yang dari ini orang dia. Ya, kak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsir. Subhanallah azim bihamdihil karim. Bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wastabbihu lailan wa tawila. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah nasara 'abdah wa hadzama al-ahzaba wahdah la syai'an qablah wa la ba'dah yuhyi wa yumiit. Yo keluar pilar hijau punya ide. Datang Rabbi ighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz 'amma ta'lam innaka ta'lam ma lam na'lam innaka antal-wahhul ma'dum akram. Kak. Okey, saya akan lewat pilar hijau. Kena lain. Rabbi najina minan nar. Salimina ghanimina farihina mustabshirin. Wa ibadaka salihin wa alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun billahi 'alima. La ilaha illallah haq. La ilaha illallah tabu wa rawiqan. Jadi kasih nya Bukit Marwah. Dari ide kenau kami kirasa. Dari ide kenau kata kirasa. Sebenarnya wate karap roh Bukit Marwah nyo karena kan pegahnya kan terbatas. Tempat ini. Jadi panjang. Jadi ide ubina doa habis dapat ja kalau pro nyo. Kalau habis doa pro maka habis baca doa. Nah doa uno inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ngan wate kitanya kamu mendekati Bukit Marwah baca. Nyok tangan kedua aju. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah wa hamdul fardus samad alladzi lam yattakhidh sahibatan wala waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wastaghfirhu takbira. Allahumma innaka qultu fi kitabikal munazzal ud'uni astajib lakum. Da'unaka rabbana kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbi ighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal-wahhul aziizul akram. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah wa man hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi wa sabila wa man tatawwa'a khairan fa innallaha
syakirun alim. Nyo katro Bukit Tapalo. Nyo penunggal ka. Kedua. Nah, ini boleh no. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rabbana atimim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka al-khaira kullah ajilahu wa ajilahu wa astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmata ya arhamar rahimin. Waghfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azizul akram. Rabbi zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma afini fi sam'i wa basari la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Inna as-safa wal marwata min sha'irillah wa man hajja al-baita aw i'tamara fala alayhi ayat tawwafa bihima. Khairan fa inna Allaha syakirun alim.